Turi kwa tariki 29 Nyakanga mwaka 2026 n'umunsi wa 210 mu minsi igize umwaka. Hasigaye iminsi 155 ngo uyu mwaka ugere ku musozo. N'umunsi mpuzamahanga wahariwe inyamaswa y'igisamagwe. Ibi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Agana mwaka 1994 ku itariki nkingi y'iradiyo rutwitsi ya RTLM niyongeye kumvikana nyuma y'aho ingabo za RPA zazishamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi. Agana mwaka 2005 ku itariki nkingi n'ubundi u Rwanda rwarekuye abagororwa basaga 36 biganjemo abashinjwaga ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Barekuwe nyuma yo kwirega no kwemera icyaha no kugisabira imbabazi. Agana mwaka 2024 ku itariki nkiyi kandi Nyiransengiyumva Valentine wamamaye nka Dorimbogo nyuma y'iminsi 2 yitabye Imana yasezeweho bwa nyuma ashyingurwa mu karere ka Nyamasheke. Agana mwaka 2025 tariki nkiyi kandi Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yemereye abasirikare barenga 1000 harimo abari ku rwego rwa general kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Agana mwaka wa 1907 mu Bwongereza hashinzwe umuryango w'abasikoti bikozwe n'umugabo bitaga Robert Baden-Powell. Agana mwaka 2010 kandi ku itariki nkiyi abantu 80 baguye mu manuka y'ubwato bwarohamye mu mugezi wa Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu muziki mwaka 2023 umuhanzi w'umunya-Nigeria Wizkid yakoreye igitaramo cy'amateka muri stade ya Tottenham Hotspur mu Bwongereza mu kumenyekanisha album ye ya 5 yise More Love Less Ego. Abavutse kuri itariki mwaka 1883 havutse Benito Mussolini wabaye minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani ahafatwa nk'umwe mu banyagitugu babayeho ku isi. Muhire Anna Claire, Host TV.